Iyi radiyo mwumva ni radiyo inkingi y'amahoro, ijwi riharanira ukwishyira ukizana kwa buri munyarwanda. Bakozi ba radiyo nyine basubije muri kumwe na Musabyimana Gaspard. Turi kuwa mbere ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa karindwi muri 2023. Ndabasuhuje ni kuwa mbere, tugiye rero gukora amakuru yaranze iki cyumweru turangije cyo kuva ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa gatandatu kugeza ejo ku itariki 2 z'ukwezi kwa karindwi muri 2023. Reka dutangire inkuru yabaye Kimomo muri iki cyumweru turangije. Ni icyemezo urukiko rw'ubujurire bw'Ubwongereza cyafashe cyo kubuza igihugu cy'Ubwongereza kohereza impunzi mu Rwanda. Muzi ko uwo mushinga wavuzweho cyane, n'ubu rero warongeye ugaruka mu makuru bavuzeho cyane. Reka turebe icyo cyemezo uko giteye n'icyo ibinyamakuru byabivuzeho ndetse n'ingaruka zacyo. Nitangira kubera ko ari inkuru ikomeye, ibinyamakuru by'isi yose byarayivuze. Byatangiye mu Bwongereza, Abanyamerika, Abafaransa, yewe n'Abashinwa cya kinyamakuru cy'Abarabu Al Jazeera. Mbese ni inkuru yavuzwe ku isi yose. Reka tutangire ku binyamakuru by'Abongereza murebe ko nibyo biri hafi. Reka turebe icyo byavuze. Reka duhere kuri iki kinyamakuru The Guardian. Kiravuga ko porogaramu ya Sunak rero ni minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, baravuga bati porogaramu yari afite ku Rwanda yo kohereza ziriya mpunzi mu Rwanda yarindimutse, bakurikije nyine icyo cyemezo cy'urukiko. Ibiro by'Abongereza Reuters biravuga ko Sunak basa n'abamukubise akanyundo kubera icyemezo abajije bafashe, bavuga ko kohereza impunzi mu Rwanda bidakurikije amategeko. Iki kinyamakuru Daily Mail kiravuga ko Sunak asa n'uwikuye mu isoni, avuga ko azajuririra icyemezo ruriya rukiko rw'ubujurire cyafashe ko kohereza ziriya mpunzi mu Rwanda bidakurikije amategeko. Iki kinyamakuru The Conversation kiravuga kiti kubera iki urukiko rwavuze ko kohereza abantu mu Rwanda atari byo, kubera ko u Rwanda atari igihugu cyizewe, atari igihugu kirimo umutekano. Aravuga ati ese bivuga iki kuri iyo plan ya guverinoma yerekeranye n'ikibazo cy'impunzi. Iki kinyamakuru kirazanamo akantu gashya kubera ko kibaza gitanga impamvu abajuji bavuze ko u Rwanda atari igihugu gitekanye, atari igihugu cyizewe wakoherezamo impunzi. Baratanga rero ingingo 5 zerekana ko u Rwanda atari igihugu cyizewe, mbese ingingo abacamanza bashingiyeho kugira ngo bafate kiriya cyemezo. Mbibutse ko ari abajije, bari abacamanza 3, 2 barabyemeza, umwe niwe wenyine utarabyemeje. Urumva rero ko bari 2 byahise bifata. Baravuga rero impamvu ya mbere abajuji bashingiyeho, abacamanza bashingiyeho, baravuga bati mu Rwanda iyo babaza impunzi bagira ngo biga dosiye y'impunzi, usanga ari babikora bya nyirarureshwa, ku buryo umuntu aba adashobora kwisobanura uko bikwiye. Ingingo ya 2 baravuga bati u Rwanda ntabwo rwemerera ababunganira ababurana kugira ngo baze baburanire abo bantu. Ati rero ibyo mu mategeko yabo usanga bisa n'ibitabaho. Ingingo ya 4 baravuga bati abanyarwanda, ni ukuvuga abakozi bashinzwe ibyo by'impunzi, baravuga ko ari abantu badafite ububasha, badafite n'ubumenyi bwo kugira ngo bige amadosiye nk'ayo ngayo. Hanyuma noneho bavuga ikindi kintu gikomeye cyane, baravuga bati ingingo ya 5 bati birazwi ko abajuji bashobora kubogamira kuri politike kuri icyo kibazo cy'impunzi. Ni ukuvuga rero ko mbese ni bya bindi, ni nk'aho bavuze bati ubucamanza bwo mu Rwanda ntibwigenga, iteka bukoreshwa na politiki. Iki kinyamakuru cya BBC nacyo kirabigarukaho, kiribaza iyo gahunda ya leta y'Abongereza, ya guverinoma y'Abongereza yo kohereza abantu mu Rwanda. Nacyo kiragira icyo cyongeraho kuri ibinyamakuru byindi twavuze. Murabona ko cyerekana abantu bagiye mu Bwongereza uyu mwaka, muri iyi myaka ishize. Barerekana ko mu 2019 bari hafi wenda nk'ibihumbi 6-7, hanyuma mu 2020 bari bagiye kugera ku bihumbi 10, hanyuma mu 2021 bari ku bihumbi 30, hanyuma mu 2022 murabona ko bageze hafi ku bihumbi 48. Noneho bakerekana kugeza mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, murabona ko bagiye kugera ku bihumbi hafi 12
ni ukuvuga rero murabona ko aka kantu karimo karazamuka no kuba ko bazaba bageze ahangaha umwaka nurangira bazaba bari hafi mu 50 60. Iki kinyamakuru cya BBC impamvu babwira ko cyongeyeho agashya, murabona ko cyashyizeho indi foto yerekana kuva mu Bwongereza ukagera mu Rwanda. Izo mpunzi bazaba bazijyanye kuri kilometero 6500 uvuye mu Bwongereza kugera mu Rwanda ni 6500 ukoresheje indege. Murabona rero ko bazaba bagiye no kubahabya, icyo bita kubahabya. Hanyuma iki kinyamakuru kiribaza amafaranga byagura, ni amafaranga menshi cyane barabivuze, bavuga ko kugira ngo bohereze impunzi imwe mu Rwanda bizajya bitwara amarivure sterling 169. Mu magambo make rero ibinyamakuru by'ibyongereza ni byinshi, ariko iby'ingenzi n'ibyo ngibyo. Reka turebe noneho ibindi binyamakuru mu isi nabyo byabivuzeho mu magambo make. Duhereye ku binyamakuru by'abanyamerika, murabona nk'iki ngiki Associated Press, ibiro bya ntaramakuru by'abanyamerika biravuga ko guverinoma y'Ubwongereza ivuga ko kiriya cyemezo cy'abajuji bazakijuririra bakajya mu rukiko rw'ikirenga nk'uko nababwiye. Hanyuma ijwi rya Amerika naryo riravuga ko kohereza impunzi mu Rwanda bidakurikije amategeko. Iyi ni CNN, nabyo ni ibiro ntaramakuru by'abanyamerika biravuga ko mu Bwongereza kohereza abantu mu Rwanda basanze bidakurikije amategeko. Al Jazeera nayo iravuga ko minisitiri w'intebe Rishi Sunak bamukubise agashoka, ni nko kuvuga bati bamurangije mbese, kubera nyine ko umushinga we abajuji urukiko rwawuteye ishoti. Mu Bufaransa iki kinyamakuru Le Monde nacyo kibigarukaho kikavuga ko mu Bwongereza urukiko rwavuze ko kohereza abantu mu Rwanda bidakurikije amategeko. Ikinyamakuru cy'Ababiligi Le Soir nacyo cyo ku itariki ya 29 nacyo kiravuga ko kohereza impunzi mu Rwanda urukiko rwabonye ko bidakurikije amategeko. Mu Rwanda rero nk'uko umuntu yarabyiteze, Yolande Makoro umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yahise atera hejuru ibyo tubisoma muri kinyamakuru Vestizen cy'Abatanzania. Nicyo kivuga ibyo Makoro yavuze, baravuga ngo usanga mbese Makoro cyamuraje ishyanga nuko bavuze ko igihugu cy'u Rwanda atari safe, ni ukuvuga ko kidatekanye, nta mutekano uriyo, ntabwo umuntu yakizera. We rero aravuga ati u Rwanda ni kimwe mu bihugu by'isi bitekanye. Mu magambo make iki cyemezo cyaje nk'inkuba yakubise mu Rwanda, kubera ko ni nk'inkuba yakubise mu Rwanda kubera ko ya mazu yose, muzi ko mu Rwanda hari amazu n'akazu yabuze icyamara. Ayo mazu yose rero ubu ngubu mwabonye ko bari barayateganyije na uriya mudamu Braverman Sera yari yaragiye mu Rwanda, amazu barayimwereka aho bazagira. Abo bantu rero urumva amafaranga bari baratangiye kuyarya, muzi ko bari barabwiye miliyoni 149 z'amayero. Mwumvise ko noneho buri mpunzi niza bazajya bayitangaho arenze 169,169. Ni amafaranga rero menshi cyane mu Rwanda bari biteze, ariko murumva ko nk'uko nabivuze barimo barabakoma mu nkokora. Ni amazu rero y'abategetsi n'abandi bakomeye begereye iriya ngoma ya Nyamunsi. Ikindi cyabababaje cyakubise n'inkuba nuko bavuga ko mu Rwanda atari safe, donc ni ukuvuga ko nta mutekano, nta mahoro, ntaki. Ibyo rero byombi byarabababaje, nibyo mwumva barimo bagigana uriya Makoro yavuga n'abandi bose naho ngaho baba bagusha bavuga bati ibintu bimeze nabi. Muri iki cyumweru kandi havuzwe inkuru ya Rusesabagina, aho yabwiye ikinyamakuru The New York Times avuga ati nta muntu ushobora kunshishikisha. Ibyo rero nibyo Rusesabagina yavuze muri cyumweru turangije. Nyina avuga ati nta wanshishikisha. Ibinyamakuru byo mu Rwanda byabihereyeho bivuga ko Rusesabagina ngo yahawe imbabazi, avuga ko azaceceka, ariko aravuga ati nta muntu ushobora kunshishikisha, ntibishoboka. Muri ibyo binyamakuru twabonamo nk'iki wa muzindaro wa leta ya guverinoma y'u Rwanda ngo Rusesabagina yasubiriye, ngo Paul Rusesabagina wari watakambye agasaba imbabazi umukuru w'igihugu ndetse akiyemeza kutazongera kwijandika muri politiki y'u Rwanda, ngo yasubiriye agaragaza ko akabaye icwende koko katoga umugambi we ukiri wa wundi wo guhungabanya u Rwanda no kurwangisha amahanga. Ku kibazo cya Kongo, mu burasirazuba bwa Kongo hariya nababwira ko habaye amanama abiri nk'uko tubisoma muri kinyamakuru Vatican News. Rangora a créé un sommet quadripartite pour la pacification de la RDC.
ahangaha rero ni inama yabaye kuri 27 kwa kabiri 27 kwa gatandatu uyu mwaka. Ni inama rero yari ikomeye cyane, yari irimo abakuru b'ibihugu benshi cyane, kuko murabona n'imiryango ine yari yateranye, OAC, CEEAC, CIRGL na SADC. Ni imiryango rero yari yateranye yiga ku kibazo cy'uburasirazuba bwa Kongo. Ntabwo ari byo gusa, kubera ko nyuma yaho habaye n'inama ya CEEAC muri Gabon. CEEAC Paul Kagame buriye par son absence au sommet de Libreville. Ariya nama yabereye muri Angola, ari ingi yabereye Libreville, Kagame zose ntazo yagiyemo, kubera ko mwabonye ko ahantu hose bavuga ikibazo cya Kongo atajya ahahinguka. Bese wagira ngo agenda gikwepa, kubera ko ahageze hose kiramugonga, kubera ko nta utagitinya kumubwira ko agomba kurekera gushyigikira imitwe ya 23, umutwe wa 23, akareka abanyekongo bakagira amahoro. Iyi nama rero nk'uko mubibona yarimo abakuru b'ibihugu benshi: Felix Tshisekedi wa Congo, Joao Lourenço wa Angola, Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville, Faustin Archange Touadéra wa Centrafrica, Idriss Déby Itno wa muri Tchad, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wo muri Guinée Equatoriale. Tukiri kuri iki kibazo cya Congo, turasoma muri kinyamakuru Le Monde mu nkuru y'umugabo witwa Philippe Bolopion wo mu muryango Human Rights Watch. Aravuga ati ntabwo Ubufaransa bugomba kugirana umubano mwiza n'u Rwanda, barimo basa naho bakanyaga abantu kubera umutwe wa 23. Wari aravuga ati n'umutwe wa 23 gikanyaga abantu bari mu burasirazuba bwa Kongo, Ubufaransa ntabwo rwagombye kugirana umubano n'u Rwanda, kubera ko u Rwanda nirwo rushyigikiye uriya. Ibyo byose kandi biravugwa mu gihe uyu muryango urengera uburenganzira bw'ikiremwamuntu wasohoye raporo yayo muri 2023 y'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Iyo ugeze ku Rwanda rero uvuga ko bakomeje gukanyaga uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Murabona ko bagaruka nyine ku ari wahoze ari Premier Ministre w'Abongereza, Ministre w'Intebe w'Abongereza Boris Johnson. Murabona ari kumwe na Perezida Kagame baseka. Baragaruka rero kuri ibyo ngibyo ko biriya bihugu byose birimo bishaka kohereza abantu mu Rwanda. Muzi ko Boris Johnson wageze akavaho, bakaba rero bagaruka ku bintu bikomeye cyane. Baravuga ko nta bwisanzure muri politike, bakavuga ko hari abantu bafunze igihe bakoraga Ingabire Day. Abantu bafunze n'ubu ngubu bakaba bamaze, murabibuka ko bafunze bavuga ngo basomye igitabo, bakaba bafunze imyaka ikaba ibaye 2, urubanza rwabo rutageguka. Uvuga ko kugeza ubu ngubu ntabwo babaca urubanza nyuma y'imyaka 2. Kandi gusoma igitabo sinzi niba bibazanye ati ni agatabo gatoya, niba nabo bakora nketi bagasoma amasaha 2 ukabona karangije, ariko murumva ko bamazemo imyaka 2 bataraburana. Barimo rero barabakanyaga. Muri iyi raporo baranavuga ko nta bwisanzure bwo kugira kuvuga icyo ushaka buhari. Aha baragaruka no ku byerekeye impunzi, bakagaruka kuri amasezerano n'Ubwongereza, bakavuga bati igihe u Rwanda rufite impunzi muri Uganda, muri Mozambique, muri South Africa, muri Kenya, abo bantu bakomeza kugira ni nko kuvuga bati nibamanze bakure imbere y'iwabo. Ni ukuvuga ko bagombye kumanza kuri ikibazo cy'impunzi z'u Rwanda ziri hanze mbere yo kuvuga ko bagiye gufata izindi mpunzi. Mu Rwanda turabona kandi akarengane k'abaturage kuri TV1 Rwanda. Baravuga ngo abaturage bo mu murenge wa Gikonko mu karere ka Gisagara bijujutira amafaranga 1000 barimo gutegekwa gutanga ngo bese umuhigo wo kubakira nibura umuturage umwe muri buri mudugudu. Bakavuga ko batiteguye gutanga iyo nkunga kuko nabo hari aho bagiye bakenera ubufasha ntibitabweho. Ibintu by'imihigo ngira ngo twakomeje kubivuga ko bituma abategetsi kugira ngo bakomeze bacunga intebe yabo, imbehe yabo, kugira ngo itubama nk'uko babivuga, baragenda bagakanyaga abaturage bakabaca amafaranga y'umurengera ngo ni ukwesa imihigo. Murabona nk'ahangaha niko bimeze, ariko mu giturage hose niko bimeze, kubera ko uriya utegeka kariya karere uvuga ko nibasanga nyine ataresheje imihigo bazamwirukana. We rero aravuga ataho kugira ngo banyirukane ndakanyaga abaturage, nta kundi biragenda. Maze rero mwese abakozi baragenda, reka turekera aha. Mbibutse ko kuwa gatandatu wari umunsi twibukaho imyaka 61 u Rwanda rumaze rubonye ubwigenge. Habaye ibiganiro byinshi no kuri radio Inkingi habaye ikiganiro aho berekanye ko u Rwanda rwasubiye inyuma muri iyo myaka 60 yose cyane cyane, ariko
rusubijwe inyuma n'ubutegetsi bwa FPR bugiye kumara hafi y'imyaka 28, bikaba rero ibyo biganiro ndabashishikariza kuzabyumva. Reka rero ndekera aho ngaho, mwirirwe, mwari kumwe na Musabyimana Gaspard, naho kwa mbere utaha.